Ассалому алайкум дӯстони азиз, хуш омадед ба канали Абзор 07. Ин видео дар бораи бизнес, яъни инҷа 2-3 бизнес ҳастай бардоро. Видеоро то охириша бо диққат тамошо кунед бардоро. Баъд видеоро то охириша тамошо накарда ҳар хел саволон нанависед. Охириша бинед, тамошо кунед, баъд саволота нависед. Ин ҳамин чӣ ки мебинед, ҳамин аппарат кати дар як рӯз 3000 сомон зиёдтар пул кор карданатон мумкин. Ин чӣ аппаратай дар бораш маълумот медиҳам. Гӯш кунед, рафтем. бардоро ин аппарати пенабетон мебошад, яъни болои боми хона ба ҷои лои андова ай ҳамин маҳсулот ҳозир бисёр кас рехтестай. Уже дар Ӯзбекистон тренд ба омадагӣ ҳама ҳамин кардестай. Худ модаям бачаҳо чанд кас ҳаминҷа омада ҳамин корро ёд гирифта, ҳамин аппарат бурда кор кардестай. Яъни зиндагиша пеш бурсодай. ҳамин аппаратай чӣ хел ки дидем, дурунба расвора тайёр мекунад. Ина пена хуш мекунад. Як вай доранд, пулсатор. Маълум ака, бу аппаратда стежка қӯйсам bo'ladimi? Stejka bo'ladi, xonadonlarga, yashash joylarga, xonadonda ishlarga qo'ysa bo'ladi, lekin osh qo'ylarga bo'lmaydi. Kichik maydonlarga bo'ladi. Xonadon ichiga polosga qo'ysa bo'ladi. Monolit qo'ysa-chi? Yo'q, monolitga bo'lmaydi. Bu asl boyni o'rniga qulaylik maqsadida hasharlar tuyadi hozir. Ha. O'rniga udobli bo'lish uchun faqat shu mana shu mahsulotni polga quysa bo'ladi. Sement rastvorni quyib bo'lmaydimi? Yo'q, sement rastvorni quyib bo'lmaydi. Bu stejkani retsepti boshqa, xomligi boshqa bo'ladi. Bu o'zi asli Rossiya texnologiyasi bu. Просто tashqariga stejkalarni bo'lmaydi. Agar anaqa temir tesaklar foydalanmasa, bir sklad sifatida foydalansa, lekin bo'ladi, stejka bo'lsa bo'ladi. Бардори азиз, бахшиш, ин фақат ҳам пенабетон, раствори пенабетона рехта методааст, стежкара не. Ман хато кардам, яъни сементи стежка, раствориш дигар хел меган. Ин сахтай, ино да намешавад мега. Асосан ҳамин ин раствори ин чӣ кати мешавад? Ай семент мулоимтар мешавад. Барои ҳавай боло ба боми хона ба рехта мешавад асосан. Ин ай лой сабуктар мебиёд аз сабаби ҳамин пена. Ина чӣ хел ки дестем, ҳамин пена ина варам карда метиҳад, раствора варам карда метиҳад, аз сабаби ҳамин раствор сабук мешавад ва дар зимистон хникира намегузаронад ва дар тобистон бошад гармира намемонад гузарондан ба. Ва ин раствора ягон ҳашорот, яъни дарунаш даромада хӯрда наметавонад. Барои ҳавай бисёр одамо дар Ӯзбекистон боми хонара аз ҳамин кадестай. Ана ҳозир тайёр карсодай рехтанша нишон метиҳем. Як бор ҳамин бучка ба раствора тайёр кардем, 14-15 квадрат ҷойра мегиранд. Ва ина шлангша бинед, 50 метр қати худаш шланг дорад ина. То усун рафтагӣ ҳозир ай ҳамон аппарат овозишам пастай, ин кати кор кинед, мисол ҳамсоядаам ғам наметиҳед. ина шлангош омада, ҳаминҷа омадагай ҳозир. ин ҳамин аппаратое ки мебинед, ҳамаш заказ кати тайёр кардагай. Инҷа бо ҳуҷан навистагай, номерош навистагай. Инам заказай. Ино бошад аппаратҳои пенаблок. ҳояд агар ҳамин худиша бигирен, ҳам қолаб гирифта, ҳам пенаблок, ҳам андова кунед мешавад. ҳояд агар ҳамин аппарати пенаблока худиша бигирен мешавад. аввал агар фаҳмидагӣ бошед, аввал ҳамин $1000, $1100 буд ҳамин як комплекти аппарати пенаблок. ҳозир ҳамин $800 шудагӣ. Дар комплект 3 та қолаб аст, бочкаш ҳаст, баъд манин пенагенератор аст, миксер аст, баъд компрессор яъни. хуб, қолабҳош ҳамаш евро қолаб мешавад, шанердор. размероша бинед, стандартни размер. дуташ ҳамин стандартни размер, якташ барои перегороднишам ҳаст. Ин $800 ин нархаш. $800 а? $800. Qurbonga dastlabki nimalar aytib qo'ying, karib bo'ladi. Aha. $8 yana beramiz. Kundolatov yo'q, materiallar bor, yasab qo'yamadi. $800, $2000, malomimiz $2500, gazoblomiz. Nechta bu qolib? 10 ta qolib. 60 ta chiqadi. Reska shart ekan. 10 ta qolib ketadigan aristolonni ishlatib, bitta qolib chiqadi.
Aha. Misol ish chiqsa, qo'yga taxmin etasiz, 1000 kilo mol oladi. Bu nech pul dedingiz 10 ta qolip bilan? 500 dollarga beramiz aka. Baradaro, hamin apparat 10 ta qolab mishalka, men apparati o, ya'ni o karim kardam aytyapti. Hamagi diniy mazor dollar 60 ta gazoblok birorem meshad. In reska darkor nameshadi ba. Hamin rexta partoqda meren, بعد اومده پگایی به مالو خالی کنیم میشد. هازی. بعد من این اپاراتی پینابیتون هازی گفتم $10,000 ای برداره. $10,000. و اپاراتی گازابلوک این کالونش. یعنی قلابی 12 تاگه. $400 ga avtomat reskasi mash komplekt bo'ladi. Ikkita qoliqi. Avtomat reska, arasi, 1400 خیلی ارزون شده است. همین $1,800 بود، حاضی $1,400 بود. دو تا قلاب میشالکه یعنی سیسترنا ترمیکس، یعنی اوی بچکش. یعنی این 12 تاگی 24 تا گازابلوک بریزه میشد. بغرض این بردارو اگر شما گازابلوک استحصال کردنی باشد باید لینیای کلانتر کنید، یعنی قلپا رو زیاد کنید. حاضی میریم یعنی گازابلوکی لینیای کلانه نشون میدیم چه خیلی میشد. این کتی کار کردن کم تا قینه، یعنی شما هر روز 24 تا گازابلوک ریخته جدر نمیکنین که همین باید قالپا رو زیاد کنید. مثال 15 تا 20 تا کنید یک نرمانی در خود کنید میشد. اینا حاضی سر کردیم بردارو ریختنی راسوار پینابیتون. شما نشد دیدین آیامو اپارات اومده است. اینا ای 50 متر به مالال میرسه میبیاد. Buni o'zi aslida mana shu rasvorda ham g'isham quysa bo'ladimi? G'ish quysa bo'ladi, lekin qolip o'ta ko'p miqdorda bo'lishi kerak. Aha. Keyin polistro quysa ham bo'ladi aka bunda. Polistrobulok quysa ham bo'ladi. Qilib mana shu qolipdan mana shu apparatdan chiqarsa bo'ladi. Ha. Bemalol. این apparat kati barodaro همین apparat kati polistrobulok، پینابلوک، گازابلوک هم ریخته میشود. هم پینابیتون هم ریخته میشود. گازابلوک هم راستوران تیارلاسه بولادimi? Yo'q, gazobloki bunda bo'lmaydi aka. Ha, gazobulok nemiشته است. Bunda to'rtga polistrobulok shu pinabitonda shu uvolmas uchun mana shu qoliplarga quyib endi bir hafta vaqt ketadi. Ha. Shuni hisobiga anaqa qilyapti. Hozir این راستور اساسا برای پینابیتون یعنی برای بالای بوم اندازه کردن تیار کردگی اكو استریف نشود گفته همین قالپا ریخته مونده است. یک باره بلوک شده میماند تیار. balandligi nechinchi etajgacha chiqadi bu? 3 etaj 15 metrgacha chiqadi. Undan tashqari 15 ta ag'iga ham jo'raba qo'ygan. Hamin napor kati 15 metr balandi boshadan bolo, ya'ni to 3 mashinara birorda metr است. ya'ni bemalol balandligiga chiqazib yana plus 10 metr 15 metr yuradi tomda. yoniga garzantan. Ha, 15 metr balandi ba mebrayat va 10 metr دیگه bu garzantanni ya'ni подавать کرده میداد است. واسه نرخی نوش اپاراتش گفتم و اناکون ما میریم همین گازابلوک لینیایش کلونش میریم. لینیای کلون گازابلوک چخیل میشد نشون میتیم رفته. دوستان عزیز چخیل که میبینید اینجا نویس کردگی و اینمی قلپای گازابلوک همگی 15 تا. ای هر یک تاش 12 تاگی میبراید. این گفتنیه که یعنی در یک روز 180 تا گازابلوکی размери 36-20 یعنی استانداردی размер برآورده میشد، یعنی ریخته تیار میشد. حاضر اینا 14 تا ریختگی حاضر آخران قالب من موندگی یا بار قالبا را نشون میدم اهمیت بردارو. یا قالبا را ببینید چقدر سخته، یعنی پروفیلای غلظ کت شدگی هر یک وایب استویک دودگی که یعنی ورم نشود شکم نبرورد و لیستوش هم ببینید لیسته غلظی لیست ببینید چقدره یگان размер یگان جا گم نمیشد استاندارد برآورده میگیرد. انا اكو حاضر تیاره 2 minut با راسور تیار میشد بردارو. همین چی خوش کرده است یک باره شما با نشون میتیم. بیا بول اکی بارون همین میشالکه با چی چیزا خوش میشد و یک میشالکه چند قرار راسور میشد. بارون که من شو نما qo'shilyapti aytib bersangiz. Hozir bunga 110 litr suv qo'shamiz. 110 litr ov. Sement qo'shamiz. Necha kilo? Sementdan 110 kilo qo'shamiz. 110 kilo sement. Sement qo'shamiz. Qum qo'shamiz 100 kilo. Oddiy qum a? Qumi dayro bardaro 100 kilo. Qumlarimiz. Aha. Ulardan qo'shiladi. Undan keyin
Ximikatlarimiz bor mana, hozir tayyor kelyapti, hozir mana ko'rib turibsiz. Bu ximikat nima uchun? Alyumin pudrami? Alyuminiy pudra deydi, o'zi grammi bor buni, o'zi Necha gram qo'shiladi? Mana shunday 200 gram qo'shamiz hozir bunga. 200 gram alyumin pudra qo'shib kardam eshad. Qo'shib 1 minut aralashtirib qolipga quyamiz. 1 minut aralash mehnat, بعد اینا قالب به ریخته میشود. قرین پیش از ریختن اینا خیلی مسلک کردن کو یعنی اتربوت که بود نه چسبت گفته همین خیلی روغن میکنن. خب قرین 110 لیتر سو 110 کیلو سیمنت قم قancha edi 100 kilo qo'shamiz. 100 kilo qum ya 110 kilo sement ya 110 litr ov 200 gram alyumin pudra 200 gram ha? Boshqa hech nima qo'shilmaydi. Yagon chizi digar qo'sh namishad. Hozir qim chiqaylik, ya bor nishon metyam. Ina bardor همین mishalka یک بار همون گفتگی رسوارو کتی یک قلب پونلی پور میشد. یعنی پور نمیشد، نیم میشد و بعد همون alyumin pudra که پرتوفتیم همون رسوارو ورم میکند. نیم کند. اینا هازی همین نیم ساعت پیش ریختگی اوجو ورم شده بالا برآمدگی. برای این آبی گرم در کار میشود. یعنی آب خنک نمیریزند درون میشالکه. معنی برای آب گرم کردن. اینجا ترمیکس، رنگ ترمیکس کردگی. اینجا جوبا تنت دارن. این آب گرم کرده اینجا پدوات کرده میتید. و این زپاس آب میستند. اینا ببینید. اوزی رسوارا میریزند. چی با سطیل میمونن که وقتی که همین درونی قم یگان مسور باشد همین قپیده میموند. مسوره سطیل قپیده میموند. بعد یک جا به همین قم جمع شده نمیموند. حاضر اگر به سطیل بریزن همین تگی تربه خیلی خالی شده میمونه برای هوای هر جا رود افتاد یعنی خیلی موندگی. این خودش همین بلندیش 30 سانتی متر که باشد رسوار نیم میکنه. یعنی 30 سانتی متر بلندلیگی قالبته. necha quyilyapti? 15 santimetr quyiladi. 15 santimetr ریخته میشد اینا. موندگی خودش همین ورم میشد تا بالا رنگ اینم خیلی میبروید. بعد کمی کمش 4-5 ساعت ده اینم خیلی حاضر تابستونه هوا گرمه تست سخت میشد. 4-5 ساعت ده اینم خیلی ورم میشد. بیایم گروه به 7 ساعت به وجه اینا بالاش میبرن بورتیکوش میگیرن. من اینجا وای هست یعنی ریسکه یعنی قالبی ریسکه با جای بورتیکش همون ریسکه را میمونن بعد میبرن دست کتی های دیگر همین را اتومات ریسکه هم کرده میشود روچنوی نه یعنی اتومات موتور میموند اتومات که خودش بریده میتید این اکنون روچنوی ارزان میغلطد حاضر اینجا همگی 15 تا باشد شما اگر 20 تا کنید اگر یعنی 240 دانه ریختن تو ممکن اگر یک روز به 2 بار علیش کرده بریزین میشود و کمتر دیر میشود مثال سحر میریزین تو میشود شام اینا میکشوین میبرین شام میشود با تیار کرده میریزین او ساعت 10-12 میشود خیلی کنیده میشود اکنون بعض کار کنم گوید 20 تا قالب کتی در یک روز 240 دانه بریزین بسای رسوار گفتم یگان چیزی دیگه زیادی یگان چی قشت کردگی نیسته اینا حاضر همین چیز خیلی گازابلوگ میبروید Sunnatullahga qanaqa markali markadan foydalanamiz. Eng kuchli marka bu Sementimiz. 450 dan boshlanadi O'zbekistonda. Biz 550 markadan foydalanamiz. Endi O'zbekistonda patentlarimiz bor. Vodiy bo'yicha dastlabki qilib berilaveradi. sementda Yo'q, g'isht. ha g'ishtda Ishlar dastlabki qilib beramiz. Keyin stanok olaman degan insonlar mana shu kelsa, misol o'zimizda yotoqxonalar bor. Mana shu yerda o'rganib 100%. aha Xohlasa stanokdan zakaz qilsa ham nima qilib tayyor qilib beraveramiz. Maqsadda stanok so'rasizlar mana shu yerda o'rganib ham ketaveradi aka. gap yo'q akay bahrom akay bovariy چند سال قطعی کار میکنیم چند کس این کس اپارات گرفته همین زندگیش پیش برده این همین خیلی گازابلوکو استحصال کرده است مارکای 550 کتی اکنون سیمنت 500 ما تاجیکستان جوابش میتید هم 550 را برای که سیمنت تاجیکستان بقوته چیم اینجا یعنی 500 مارکای 500 کتی استفاده برین با خوبتر بوده این همین خیلی گازابلوک تیار میبروید سلا از نیچ مساعد لیابت شو برام که قنچه
акун дар инҷа бардоро семент арзон ай аз сабаби ҳамин донаи ҳамин газоблок 16 сум 16000 сум ҳозир ҳамин сементаш си чанд сум да аммо ба фикрам 50 сум зиёд шуд камтар қимат шудагӣ барои аз сабаби ҳамин мода газоблоки тайёр бо қиматтар мешавад семент килоси неч пул sizlarda Bizda 650 so'm aka. kilosi ha Короче, 1 tonnasi 650 ming so'm bo'ladi. 50 dirhamda kilosh xelgoyam moda qariyb 1 somon ay mumkin kamtar qimmatlar mefurishim bu O'zbekistonga keladi aka Tojikistondan. aha Kelsa mana shu yerda quyib bir qator har bir tushunmasa o'rgatamiz mutaxassislar o'rgatib obyektlarni qilib yotoq joylarida mana shu yotib shayda bemalol o'rganib kelsa bo'ladi aka. Бардро, ами подписчикои мо ба бесплатно, ами обучение бесплатно бардро. Баъд мебиед амҷа ҷойто метиҳад, хӯроктон метиҳад, полни ҳамин корро омӯхта баъд рафта кор кунед, хубтар, осонтар мешавад. Барои ки ҳоли таҷриба надоред, намедонед чӣ хел кардан, кай кардан, ҳамонро полни ҳамаша ба пуррагӣ ёд метиҳад. Чанд кас омада амҷа ҳамин корро ёд гирифта рафтагиай, бо ҳозир кор кардестай. ана акун шумо ҳам кардани бошед рақамҳои акай Баҳром дар таги навор мешавад занг зада муроҷиат мекунед қолипҳоро дидена ин ҳозир чӣ қадар варам шуда буромадагӣ дидена ин зиёдишай дӯстони азиз бемалол ҳамин рақамҳода занг мезанед ин акай Баҳром ҳамин Баҳром ака Тоҷикистонга қанча аппарат chiqargansiz mana o'zingiz ayting примерно Endi 100 dan oshiq apparat mana shunday gapirasiz 100 dan oshiq apparat chiqarsak, pena blok, gaza blok, pena betonni ham chiqaryapmiz mana yangiligimizda, xudo xolasa. Ko'pchilik endi apparatni o'zini deydi, mana sexlarimiz ham bor, bemalol pena blok sex ham bor, gaza blok sex ham bor, kelib shayda yotib bemalol o'rganib ketsa bo'ladi aka. bu degani 100 dan oshiq shogirdingiz bor ekanda Tojikistonda Tojikistonda bor. ай Tojikiston ай 100 адад зиёд аппарат рой кардагай ин гуфтагай ки яъни 100 та шогирд аст дар Тоҷикистон ҳоят агар пеши ҳаваё рафта корро омӯзида мешаваду акун ҳеҷ кас ба фикрам кори худиша яъни нишон наметиҳад лекин пеши акай Баҳром омаден полни ёд метиҳад ҳамин гуфтен номи абзор 07 гап занед ба шумо ҳамин обучение бесплатно чанд кас мепурсанд ҳамин акай Баҳром ҳамин сураташ бовар кунем мешавад барои ки мо 2 сол зиёд шуд қариб 3 сол мешавад ки қати акай Баҳром ҳамкор мекунем ягон каса ҳоли чӣ гӯем дурӯғ гуфтагӣ не фаҳм кардагӣ не ҳама аппаратош 100% дар ҳамон вақт рафта истодааст видеои мо маъқул шуда бошад ҳатман лайка фаромӯш накунед дар комментария фикратона нависед саломат бошед